Yengbiru mayam taram nokchari aduga asi khoiga faminariba khoi yambasina Manipur gi Aam Aadmi Party gi state coordinator oina laiba Thingnam Bishwaanath kane tamodi khoi tamoje hanabodi mayamna khoi gi news ki panel member oina famdana khotana khoi discussion hours inda hanadi mina di ura kan bi layer ne be tamona tanga shagi self introduction tang tobi. Thank you. Man maktada ai si Sigumba koi discussion nama to ngono bagi damma kai gi now Haobam Pravinsen magi channel sigum channel sida koi gi wari watai hak sana na bagi tanja ama pibirakpa atu gi damakta ai inaw hanma mukta da thagat chage loina na Manipur gi koi gi viewers inaw gi sigumba channel se bu yang believe viewers loina na Manipur gi program yang khuding mukpu ai sagi mai kai dagi ai kai khum nazari loina na ai punamukpu khurum jari ai gi ming Bishwaanath Thingnam ai hujujik Aam Aadmi Party Manipur state ki state coordinator loina laijabani loina na hujujik hogi Manipur gi oiriba phibam tauriba mayam tangdu laita daba shanti laitaba oiraiba asigumba Talaksida koi karamba mongda kamaina koi tidak laksabani atuna sigumba program ama inauna punna faminarga wari sana bitan jama pibi gidam amukas hanai thagatsari. Thank you tam. Tamona jo chin matam ga kai thu fira kana lakpi base sukmiting no aise ado ngasi gi oba tamoga wari sana jagena koina thamjaba topic se recently CJP gi oba youth singe Gen Z singi oba protest ama mai pangna ge terminal the patan mas sai yagi protest koi aduga Manipur da yang pamatam da koi gi chahi sikhak natana mamang da su si mamang da su thodo endong na chaw problem kya thokrabane Manipur sitati sigi matam jira koina protest over matam da lakiba outcome je handa kismaina koi su uba fangide adu sigi potse mani yengbiru mayam taram nokchari aduga asi khoiga faminariba khoi yambasina Manipur gi Aam Aadmi Party gi state coordinator oina laiba Thingnam Bishwaanath kane tamodi khoi tamoje hanabodi mayamna khoi gi news ki panel member oina famdana khotana khoi discussion hours inda hanadi mina di ura kan bi layer ne be tamona tanga shagi self introduction tang tobi. Thank you. Man maktada ai si sigumba koi discussion nama to ngono bagi damma kai gi now Haobam Pravinsen magi channel sigum channel sida koi gi wari watai hak sana na bagi tanja ama pibirakpa atu gi damakta ai inaw hanma mukta da thagat chage loina na Manipur gi koi viewers inaw gi sigumba channel se bu yang believe viewers loina na Manipur gi program yang khuding mukpu ai sagi mai kai dagi ai kai khum nazari loina na ai punamukpu khurum jari ai gi ming Bishwaanath Thingnam ai hujujik Aam Aadmi Party Manipur state ki state coordinator oina laijabani
loinana hujik hujik manipurgi oiriba phibam tauriba mayam tangdu leitadaba shanti leitaba oireiba asigumba talaksida koi karamba mongda kamaina koigi shanti puruknabagi lambida changsindanaba hotnabada koisu thodang adum yazaraga lakjabani aduna sigumba program ama inauna punna faminarga wari sanabagi tanja ama pibigidamuk amukasu hanna ai thagatsari. Thank you, Tam. Tamona's what's in the Matonga Kai to feel a kind of lap with a noise. I don't see you, but Tamoga, Warishana again, when Tamjava topic say recently CGP over youth singing, Gen Z singing over protest of my panga, Koye, Damian Perhan, Nightar, Masi, Pamdadopre. Siboki level, Yona, Yagi national level, the Tokiba protest, the my papoma, Upangra. Aduga Manipuri and Komatam, the Kogi, Jahi, whom Sikak Natana, among the Su, see among the Su, to the window now. Chozo problem get Hokra Manipur City. See Matam, the point of protest over Matam, the Lakiba outcomes, and the Kishmina Koi, so over Fangide. Adu Sigi Potse Manipur protest, what picking you either, not Dragana. Delhi the door protest na khoi kayam hen bazano natrana khoi sina karamba mong da khoi evolve to mathau ta ge having matang ida tamo gi wakhalon kitang mayam da thambiram tagatsari handaki koi gi leigiba koi gi Delhi gi haitare ko koi cockroach janata party maruina founder koi Abhijit Tipke magi losing makhada sigumba Gen Z gi nahajing gi oiba maruina koi NEET ki exam medical gi entrance exam se sigi question paper leak oirakpagi matangda koigi sauba koigi chhatra singi adagi manipur gi tung yungbi oigdaba ni tongan tongan ba bharat ki leiriba mayam oigna adugumba koigi future of this nation haitare laibak sigi tungi yumbi oigdaba kaya amana si koigi jantar mantar sida Delhi gi adugumba jantar mantar sida tholaga mari leina basi moigi goal si demand si ani ni moigi protest si ko ahan bata koigi education minister union minister Dharmendra Pradhan si resign to gudabni haiba ama aduga India gi leiriba koigi education system se masi reform to gudabni haiba ama moigi main demand si maruwaina ado sigi demand si leina sum changjilakpa khongjang sida koi CBSE gi oiba magi tonganba scam among tholakpa marak sida education gi system je last koina sum yengakpa matamda 150 ko koigi 2014 gi Narendra Modi gi BJP gi lengak si lakpa the all India da question leak ki scam haitare ko si koigi more than 150 je si hujik pawbugi sahi sida ko dumaina oirga lakpani aduna ngasai CJP gi si voice of the youth ni ahan bada magi koigi protest ki movement si gi chronology amuga ko sum yeng se bako ma si yan han bagi oina leiba si internet movement ni nadra koi justice supreme court ki surya kant na koi bharat ki leiba unemployment youth mayam koi thabuk phangdraba naha mayam ama koi kari hetare RTI tharakpa court pa PIL sumaina pangdau da dorpa sina court sida pukhalapum matam sida mana moidi ki nahajing unemployed youth sing jidi crocodile kumbani ko koi phamung da tumaga phone da ngasai gi RTI gi adagi PIL gi adungba mayam ma tawdana thagadabagi tawraga leiba thabuk phangdarba adugumba bharat ki unemployment youth mayam ni ana moi sini crocodile size na mana adu maina piruba adusu koigi highest koigi judicial system jigi kwaidagi wangba koigi bharat ki miyam gi koigi justice ki mandir ama oiriba haitare samna ko adugumba nyay palika koigi asumba gi tawbirakani haibagi justice ki koigi adugumba mandir ama oiriba supreme court ki judge amana bawba justice amana bawba adugumba wahi sizinaraga hairakpadudagi koigi nahajingna piendabadagi sigumba koigi moi masamaki movement si bawba koigi cockroach aina koigi tholaga koigi cockroach janata party aina koigi cockroach miyamgi party aina adumain tawraga hairiba movement si adumaina changsilakpani ado ahan bagi oina lakhibasi
social media da internet movement oina ko adumaina social media da Facebook da adagi Twitter da adagi X da Instagram da ko tongan tongan badu platform social media sing ji da han na magi koigi ina na joyan khangbira mani moigi digital creator haigadra adugum mong sida tongan tongan ba banner adagi koigi play card pamphlet mayam ji tawraga han ma sum kari haitare upload tawraga du main tawra kibni matam ji da ma masa maksu United States of America da ina khanjabud Mexico da male mana main tawraga lahi base ado jungi tang tarukta oirongani Bharat da ma thungaraga masa yauraga adu maina ihauji sangsin bani ada yamna sigi ihauji laktringi mamangda aina panjaningamba amagaksu ai laijai masi karino haiba matamda akoigi net ki question paper si leak oirpagi tangkaksida ko akoigi national convener haitare akoigi party sima ki amadami party ki national convener honorable Arvind Kejriwal na ma masana akoigi social media da thengna birongani akoigi sigumba net ki experience mayam ama sumaina akoigi more than 22 lakhs experience ni all India hi hoina Manipur da nearly 10,000 to 11,000 ko aina sum phangjaba data da haitare adugumba experience mayam jigi tungi asa hotna jaruba koigi moida thamjaramba dream ko moigi vision mayam ama ningkhairakpa haitare adugumba ningkhairakpa sida akoi kaidobagi hojik phawba sigumba naha mayam amagi tungi yumbi oigdaba akoigi experience mayam ama adusu MBBS natra akoigi doctor gi field sida humanitarian gi service one of the koigi kari haitare miyoibagi punsi kanba miyoibagi seva tawba kathokpa amaga loinana sanjil lakadaba adugumba doctor singi adugumba selection gi exam amada sumaina question leak oiraga hojik phawba kaidobagi lairiba net ki experience mayamna madugi parents singna loinana Manipur gi youth singna akoigi thoklaaga sigi pendaba kholaw amata bhaw lobby ratribano masi lobum thokpani haibase masi akoigi national convener Arvind Kejriwal na ihan hana social media da maina thamkhibani aduna ngasai moigi national media da su adagi sum ujabada hojiki kari haini still now hojik Abhijit Dikye hoi kaino hoi mayam si interview sum lowba moiga sumaina tawnaba sida ko national media mayam da bawba cockroach janata party ji related with akoi amadami party ga koi related tawbuni haibasi potsi kanna singsinaba rom da so yam kanna moi hotnaba ne ba adubu ngasai sidi laibak sida reform ama lakna ba hotnaba da anoba revolution ama anoba phongjang ama change tawrokna ba hotnaba da not only for the opposition gi wa khang natana as a citizen of India Bharat ki nagarik ama oina akoi khuding maki this is our right to ask questions to the power holders akoi shakti pai di bosing sida akoi na question hungbagi hakse akoi leigidabani akoi ki roidabani loina na adi tawreiba thabuk tu da question hangadabani na akoi gi angang leidana class da school da akoi maram isa sadana farakta hekta question bangang hangilapud nataba ngasai tawreiba system dugi asoiba da ngasai akoina question hangmangambagi gatse thawna je akoida leiba ama mathau tai adumaki thawna adumaki shakti je it has been shown by the akoi Cockroach Janata Party the Gen Z of India Bharat ki anoba adugumba koi asa mayam ama koi tungi yumbi warkadaba youth mayam amagi kholaw ma punna lawrpa ngamba je masi koi mai pakpani haina so koina lowba yai adu ngasai sigi Manipur gi sil lak sadringai da ngasai hangbi gi bu question je ani ne ba cockroach matang da koi gi punsil laga youth ki oiba unity ama sagal laga mai pa na giba adu ga Manipur da na still apoi punma ngamdri ji kari no haibu du ne ngasai ani ne ba ko lei ri se adu ngasai adu gumba mai pa ku du na maram oiraga ngasai koi gi union kari haitare hojiki education minister se Dharmana Pradhan si resignation tawrini natra adu she is this the victory of democracy from street to parliament ne koi lambi da
miyam ki oiba khulaugi adugumba mai pakpa akhoi democracy gi mai pakpa ana Bharat ki parliamentary system of democracy gi mai pakpa ni na khoi loba yai adu si Narendra Modi gi Prime Minister Narendra Modi gi lady ba khoi adugumba lengak sida he himself, this education minister himself, is the first minister who give resignation do bose si koi ma yan han minister haitare sai train thoisi da ko mana palak pagi hi train thoisi da yan han resignation PV union minister si mane moi piroi dagi banaga na khanguni sikang khanguni ada miyam gi kholau jina henmal laktana miyam gi voice in henmal laktana akoi gi voice of the people is the voice of vote hairi ni dana ana miyam gi khonjel live city ishor gi khonjel ni ana miyam sinabu akoi gi democracy amada kogi apunbagi saktamji sagatpa ngamaba adu etardi any conflict ko kogi mass mobilization can resolve any conflicts in the democracy amada conflict koding makse resolve to ngamba se si kogi miyam natana democracy de kana soleite adu ngasai kari haitare manipur dam lagan dati ngasai akoi se kaino ni sectarianism se akoi gi se hojik Manipur gi leiriba mayam se akoi gi tokai akoi je loina thugai raga thamba mayam seng akoi hojik akoi gi apunba gi oiba haktagi di individual rights kaina America daga tawre ise western countries ta tawre ise akoi gi apunba gi oiba miyam gi voice dagi di isagi oina leiba rights romdan hian lumna lokhalakpa ko individual rights somdan hian lumna usilakpa adunga sai sigi uhallakna ba tahalai dusu everything is a plan, everything is a strategy sigi lalong mayam ama sigi strategy mayam ama planning mayam ama sathara matungda akoi mayam si punba yadana baina akoi tokai tongna reini impan manungda husik lei yengse ko within the 0 kilometer da ko leiba yumjing ji dana akoi wal khada yum je very rare puthok pada adu ki batik tang bane ba German da yengo koina Berlin wall laina lairomi sinatra si yengo German ju akoi tangkai khaido ga nakal gi ani thona khaido ga mayai ji da sangra ba German gi country du sinma thungna wall du khar ga lairomi ne ba but nakal ani maki leiba amat oiba German gi apun ba miyamna adugi waldu thudiaga thugaigraga inthugraga andane akoi gi ngasi akoi gi Germany haidana apun United German nama akoi na sagal laga akoi leina rakri je adu ngasi adu more than 40 nadra akoi gi 100 years ago ne but now still in the 21st century 2026 sida akoi gi leidi yung khuding ma ki marak sida mina nungsi na bagi damak wal today akoina kai to wi yum mama gi maraksida ngasai wal amom loina khajin na re ba karina asina we are sectarian society ado koi ji tokai kaido ba society amada koi je punna hingi ya si Manipur gi leiriba social structure sina masana taksara ne aduna sigum baji dagi akoi gi khajin nariba wal sing akoi thugai ba changi ko koi wakal akoi gi afaba positive thought ko positive kari haitare thinking se masi yam mathau tai na sigi matang gi lakan da di spirituality ga mukko mari leina ra kadoi ne ba awna nga sa akoi khuding maksi kainom ubaga kainom khan baji akoi phattaba ngak negative thought lom da loina sai ra leiba ne ba na si jo kari na lairaiba akoi gi Manipur gi situation akoi gi Himalaya gi oiraiba phipam jina ngasai akoi masen gi marak sida thajanaba gi changse atugi mati wale among the Nagas, among the Maitais, even among the Kukis, among the akoi gi Maitai pangan itself akoi gi Kanglup ni na laijariba Kanglup sigi manung sida ne akoi masen gi marak sida Kanglup among gi marak ta nungsi na dabadu tokra jeba akoi gi lairiba Kanglup amase sigi marak sida atugi matik nungsi na dabase pik thana thallaga lai si maksina koina apun bagi saktam sagan na hona bada adagi punna kholau ma launa na hona bada
ngasai akoi khudimok sigi marak sida yakhai thingai base sina maram waraga akoi adumok lisang sina adum piraga la pasigi mami ama koi hojik so adum ui aduna masigi leiriba wakhalon sidagi akoi si na thairaga akoi manipur gi la kadoriba leho kadoriba tungi mirol sigi dam khallaga akoi punsin basa koi tangai phadrabani haibasi mai ngasi gi kudong cha basima lawraga sima ai thamsaki hoi no net se tat kre ai ge topic coming general kan net tat kre wifi ge acha sidai lo ne kem tang nya ri jan lai de tat kre do oni makha sa thar ai ko recording ri to ko ne editor recording oi lei ri basa record to ri okay aina hire de ma thu kai ga ni na hydro other than my point in the mark in a question any hangi the Kalamane the question I'm already answer yaugre I would the Asonakan the Union Education Minister from Hadopungam Navichang the public pressures because of unity living unification create the one by never I don't know many products do unification to create the target same for many products whom protest some lap unified protest with target my papungam ni have never Aduga topamana aina sina contrasting over question ne hanglis akoi ge USA gumba Europe gumba da individualistic over thought se create to yang wang khale ado manipur dong yang pam tam na madu gi individualistic thought se wang khale ado at the same time akoi altruistic over thought am di yauri adi akoi la government nga tro ni koi myam nga do ni ga na selfless over ekamari akoi se yauri ado si selfless over ek se yaung na individualistic over nakan jina su sangyali ne ko ja ari da khoi gi section of people gi thoughts ni loino mi ko jing se individualistic over thoughts de chat la bra ha ju chatte nakan nam da imale ba sinu shi tra ra ha ju nu shi ri adu ai nu shi ri imale ba to manipura na trakana my community ra ha ba question de ne ko second dong lak ni question si matang yo ko matam da ko na political science, public administration, nation first, I would say, Tamu Ivan, the Kayumba, Lamamada, religion first, I target the example, we have a country in mainly from the nation, the religion first, crisis, we have to a problem, we have to a lay. Adogamo community first, I have the community first, I target still Chinese community from the China, Sohali. My community, the my religion, one community, I have one language, the my chat part. Other more the dim chocolate. Alright, that is how the lot of question. A coin a quiggy society, Jim can never give wakal can be labels, you marked up with the literate over educated over youth machine is going to yame. Educated over matam the tammy paras, a rights in human rights in a mandatory in a city education marked your section of my target. Other than the individual right hand tumbling it up. Sustain from the Ali Chamson, I put my Pambi, Maru Mataga, Tadi, Lebak, Machine Makanda, Lebak to Agani, my hard child, or similar to the Maru Tag and Bambi, but however, Kayumba, when I CM the Napi Maru and Dagari. As I Marudu Napiman, Shellak and Pambi, Wingam get a bunch later. Another time we walk the city, educated Webasina, Hoy right to understand the whole right to understand the kind of individualistic way of what Sangale. See Sangale, you put him at the critical way of Manungu Kanoma. Explanation, I'm sorry, the Karamatam, the Karamba idea, Losang, the Karamatam, the Karam knowledge, learned of the kind of high begin Matang layer. I'm going to call the consumer positive mind at Tambi. Pravin, a some young with the now. This is also related with the historical context of that particular place. Mapam Natraga Zagadugi, Lairiba, Magi historical context, historical history, Siga, Marie. Adu akoina hojik Europe ta nang saipan bigi bodo sum yeng se they are well developed natra padana chawkhol labani western leiribo mayam sing se adu ngasai moi da su komdo ge hai matam da ngasai gi sigi leiribo lebak sing si moi se lebak oina leiram banati si United States of America si United States of Soviet Russia si Germany si Hungary Poland si tawribo mayam se si
moisu sigi nation jima sagalakna ba hotna bata akoigi inter battles wars laibak manung sida ko akoigi to make these nations as a nation na mo na siam na buhot na bata nasai akoigi unification mayam ama laibak macha macha mayam ama lan songaraga asigi figom ji yong sagal lakri ne aduna nasai moigi leiriba laibak sing dugi mi jing du su ko moisu individual right ta hojik matam na purak ta na hian na emphasis piraga su ko moi da su nasai mama laibak nungsi bagi oiba sense of belongingness towards the nation. That is what we call as a nationalism. Moi da dum feel to ro lai ken. Akoi gi da su same. Akoi hojik yengak pu matam da Manipur se Manipur haina la kan da si akoi gi this kingdom se akoi gi hana starting from 33 AD dagi horaga ibudo nongda leren pakhang bana ningthau waina Manipur sida hek lerak padi horaga up to Bodhachandra Maharaj 1947 akoigi independence phangbase si phaugi tangkak sida leiriba ningthorol mayam jigi leiraiba magi kari haitare chronicle se sigi royal chronicle se sigi ningthogi adugumba magi tangkak kin ningthau mayam amna leibak se nga aga lakpane sida akoigi naga sida maitai natraga kuki natraga maitai pangal laiba pot leite natra si akoi ningthaugi sasan dumugi makada akoigi kanglai pakse each one nation nation dugi praja myam oina kanglup singje khodimak se akoigi ningthau dugi leiramiba ningthau sida loina loyal loiraga akoigi leiram and why after the independence sigi sectarianism politics ama kanglup singi marakta injil lakriba kanglup singi marak sida lakriba kaido bagi sigi kaino ma sagal lakri no haise sigi mayam jen naina rakan sida ne ngasi akoina akoigi kari hetare laibak si punba yada bo mong amagi matam do gi horga sagal lakhi da bo sagal lakhi bo punsin da na bagi akoigi lalong mayam se ngasi je akoina upa mi do tharaga akoigi mahi jaba do adu ne bo ngasi akoigi Manipur na akoina thiengnaris ngasai sida yamna phajaba amaga ngasai thambi gi bo lairik haibaga tana laibak ngakpa yaroi namlu raise hojik akoigi Manipur gi mindset sidane kok sidane amgak siele hojik simayam je ngasai MLA khanba natraga akoigi election matam sida lairik haibaduga loina na laisu khangbo mi je sineba ngasai akoina thiraga mi dune akoina MLA oin mathau tarais hojik certificate loin yenguradi mi khara da oirangani class 10 pass tawdaba adagi 12 pass tawbani akoigi kari hatare lowest academic kari ni magi lairiba punsigi lambi du da academic kwaidagi nemba MLA ni guys class 10 pass tawdaba 8 pass tawdaba du swai yauri bako adu ngasai hojik luraiba jidi lairik haiba mina fatalok-sing lomda laga mama laibak sibu nungsiba malhallaga patriotism se nataga laibak nungsiba se akoi lalon pot oina sijinnaba ngamba misak mayam amana ngasi manipulate tawba ngamba misak mayam amana laibak sigi lusingbo oirakpa aduga lairik haitabadasu adugumba misak mayam ama laingakpa sida yaurakpa ngasai laibak nungsiba malhallaga laibak sibu yonthopa ngamba adugumba lusingba mayam ama yaurakpadagi ngasi akoina tariba tasase si akoi Manipur gi miyam akoi punna si thengna bane aduna lairik haibaga loina na laisu khangba tai akoi gi not only the words but also practical koina the sigi pochai na mamang da su top oja ka wari sana da su pan budi yaugre adu de koina pamise koina pam do ji candidate amagi magi quality je laik haiba ka natana laisu khangba aduga mi myam mi nungsiba koi praja de nungsiba mi mane koina thiba thok tari se adu at the same time Manipur di ai election je hoi business ki type ta
invest tꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ return of investment ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ business ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ risk ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ businessman ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ profitꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ profitꯇꯣ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥ ꯂꯣꯏ ꯄꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯜꯂꯨ ꯌꯦꯜꯂꯦ ꯆꯥꯛ ꯄꯤꯖꯧ ꯆꯥꯛ ꯄꯤꯖꯩ ꯌꯨ ꯊꯛꯀꯦ ꯌꯨ ꯄꯤꯊꯛꯑꯦ ꯄꯥꯝꯃꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯨ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯎ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯏ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯎ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯅꯪ ꯆꯦꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯔꯤꯑꯣꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯔꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯊꯣꯟ 10 ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟꯗꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯥ ꯁꯤꯔꯗꯧꯗꯧꯅ ꯇꯥꯁꯟꯅꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯆꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯕꯣꯜ ꯂꯦꯞꯄꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯁꯨ ꯈꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕꯁꯨ ꯈꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯕꯣꯜ ꯂꯦꯞꯄꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟꯀꯣ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯀꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯀꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯏꯠ ꯁꯤꯝꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯑ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯂꯣꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯐꯪꯅꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯚꯣꯠꯁꯨ ꯀꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯚꯣꯠꯁꯨ ꯀꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯔ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯈꯜꯂꯕꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤꯗ ꯀꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯐꯪꯉꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯁꯝ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 5-6 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯨ ꯅꯣꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 10 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 20 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨꯅꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯔꯛꯄꯗꯀꯣ now it becomes democracy ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯦ now it becomes a marketplace ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯣꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯁꯦ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣꯕ many of the intending candidates haitare congress pallaseba hujik natraga bjp de hekta yengseba ko si hujik bjp de lepnaba mi line pareng sana kendra mogakta da mi tara kun ticket ta nai why nadra congress da mi kendra mogakta da mi tare nipan natraga tara kun ticket ta nai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯆꯒꯦꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯕꯠ ꯃꯦꯅꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ intending ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ particularly ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ political party-ꯁꯤꯡꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ even ꯀꯥꯗ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯌꯦꯡ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ democracy now becomes a marketplace ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ absolute majority ꯐꯪꯉꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ MLAs MPs ꯁꯤ now ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ buying and sellingꯒꯤ process ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ auction ꯂꯥꯎꯔꯛꯏꯅꯦ खरा यामना पीबा ngamba party duna MLA du nadraga MP du leiraga ngasai magi majority se suna bo hotna bada adugumbugi process amada koi sum chathara sidai mani na wari sum sabada am pamayam si puthoga nainarakpadagi ibani da nokpugi wane bako but this is a very akoi critical issue na this is a very akoi critical kari hatare state amada koi hujik la abane aduna sigi pose koi khannaba nainaba yam mathau tai ba dagi laibak na theory je jo Bharat ki constitution ji da hanna MLA sing ji chongthok chongsin natraga kaino torum ba si koi gi kaino da article 10 do werong ani na su ji kari kaino gi se piri se koi disqualification ga to da na right an raktan to ro kodoi se hojik sina mu adu to wi harak podagi kai to re party se gi lairiba MLA jing ji gi koi 1/3 se punna waina jonge ba nasai disqualification gi natraga kaino gi kiasi sada na ba ina ne nasai punna chongkhala अरे याम नुंगाई बा केस अमा याम ना आई एग्जांपल हम पीज रखे बको कोई की पार्टी की नि पंजाब की राज्यसभा की नत्रा कोई मी तरियत नत्रा MP तरियत ओरंगनी राज्यसभा की दो असी BJP दा मोई तरियत मक यावरी ने बा असी मोई सी कनो ओइन लैग्रे दना एंड अनदर अमुक नसाई सी तृणमूल कांग्रेस की अनदर 20 MPs असी कनो ना स्पीकर ना का मोई की तोंगान में सेपरेट सीट का पी देना पार्लियामेंट की मानसून सेशन 20 ऑफ लास्ट मंथ की हो बनी देना सीधा तो उधर यहोल इसे और सींग असाई सीगी सीने असाई को जेकी आइना लाके वो ब्लूप्रिंट असाई आइना थोलक कदो इसे सीगी सीधा क्या थोलक कदो इन्हें अब अदोना लाक्स निंगी वो वफम दी कोई सीगुम्बा लाइरी यंगो BJP राज्यसभा की MP है सी लेबाग स्टेट टू दा सरकार पाइरिबा पॉलिटिकल पार्टी दुगी रूलिंग पार्टी दुगी लेबा मीना अयाम मफम दा राज्यसभा की MP ओइना चटनरी ने दैट मींस मेजॉरिटी से दुम मोइना फंगबनिना अरु पंजाब तदी आम आदमी पार्टी ना केदोरा राज्यसभा की करी स्टेट की गवर्नमेंट चलाई रे अदुगा राज्यसभा की MP ना BJP की वे लईने अने लाइव अगोई की इंडिया की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से स्वाई जिदने बा यामना सरक चहिंग नाइ बा स्वाई जिने बा हान सेमदो कदो से अदुना नसाई एजुकेशन की रिफॉर्म तौबा अदगी सिगी रिजाइनेशन तौबा सिगा लोइना ना अगोई ख्वाइदगी मथौ ताबसिदि कइनो हाइबा मतमदा इंडिया की लेरिबा इलेक्टोरल प्रोसेस है इलेक्टोरल सिस्टम से सी याउना सेमदोक्ट्रि बाउबा हुजिकी कोई CJP गंबू से सी मखाताना कंटिन्यूशन प्रोसेस अमदा सिगी खोंजंग जे जथरगा दुम थेंगरम बदुना हेना फब्रागा आइबसे अकोइगी थमोइदे जुम खंजरेबा अदरवाइज नत्रदी सिदी टाइटैनिक कुमबनी ओ इलेक्टोरल सिस्टम जिदी टाइटैनिक कुमबने अदु दमो कनोगी CJP की मतंग सिदा पल्लिंगे सिदा मो कोइगे ngaranan so koi CJP की protest yaurba koi mar amani unari haita unabsida moiga wari sanabda yamna nuaiba aduga hamde ju khanba pegam khakto jantar mantar gumba Manipur gi so protest ong bagi site ama Manipur da hangdok matamda laiba matamda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯤꯅꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯔꯝ ꯆꯠꯅꯤꯀꯣ ꯏꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤꯀꯣ 2003-4 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 2 ꯊꯧ ꯄꯨꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯖꯟꯇꯔ ꯃꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯅꯔꯃꯗꯥ ꯕꯆꯥꯎ ꯑꯟꯗꯣꯂꯟ ꯃꯦꯙꯥ ꯚꯠꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯑꯗꯩ ꯖꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 16 yearsꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛ 1958ꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯪ ꯊꯧꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯅꯥꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯠ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯔꯦꯂꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯐꯝ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯃꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤꯅꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯅꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯋꯥꯔ ꯀꯣ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯜ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯒꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯜꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯏꯠ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯚꯟ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯅꯦ ꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯆꯥꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯝꯃꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯒꯦ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯏꯁ ꯂꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤ
magi right se masi freedom of speech and expression je si freedom of speech si da su gogi six freedom yauri ni manung si mukta da natra adu ngasai asigi phongdok chana na bagi magi right se phajana bibi raga ne mafam amada si even aina hojik pian da ba kholong long ning ni ithanda ai karawai da lepaga I law doino ai si for example ai akoigi ipa ipugi wa manipur gi culture ga tanna ba thana ba yada ba historical gi mafam mama oiriba kangla gi akoigi pong mamang sida ai lepaga banner du pairaga ithandu su lawbagi ayaba du pidoribra natraga here in the chief minister gi banglo mamang dai lepaga lawjabagi ayaba du pidoribra natraga governor gi leiriba ha sigi mamang sidai lawbagi ayaba du pidoribra natraga si kari akoigi assembly leiriba thangmaiban gi se sigi assembly gi mamang sida ai banner du natraga ai pamphlet tu mo paijaraga ithanda ko with a black natra rival lama natra si chimban ji punji laga I lepsaraga aina pami ba du phongdok chanabagi ayaba si pibi doribra karawai jaga da koi pidori ge ba release laga su akoi delhi gi tori se si release satpam matam da su from jantar mantar to akoi gi ITO gi lairi bu lambi gi paring du da koi ji songi matek si da maydi some areas natra we cannot protest in front of the prime minister's house natra in front of the parliament but ngasai sida mafam jaga ina piraga su ngasai miyam gi sapuduna miyam gi force tuna hemal lakibadagi ngasai miyam du su targeting up to handaki ju tawri dunia CGP gi natra march to parliament from jantar mantar to parliament bhaw sang bagaina adugi khongjang lai do si magi restricted area du da sangaga tawraga matam du da neba ngasagi ani dugi maraksigi oiriba ihojigi turning point amasu lak toise sangma yada mafam du sangai khotnarakpa somda yada bani na amadu nga ngai khotnarakpa ani dugi tasalam maswai ji thorakpagi move to neba lak toise but jaga am oina di jantar mantar sida you have given your rights to protest natra whatever it may be sit in protest or hunger strike or rally whatever natra adugi mafam ma jaga thamas sidi amni adu itadi khudong jaba ma lengak to jong haira seba ko collectively moina hairi irang du saithondana laksin gi haigu se jaga amadu gakta da moina space to piraga maduda surround tawraga mayam du hendondana thondana kholong mayam du lauraga adwai du da dum taw leiraga di government da su controlling the move haitare miyam gi move se masi control to bu da su hena lairak doi ne ba adu akoi gi ju control to bu gi mawong se karamba mawong da control to bu da ge ga hai se si ju phajana akoi gi knowledge ko we laiba amga sangi not only in Manipur Delhi da natra andak yengo up angang sahi tara ni thoda ngai ri bangang nupi masa bo fuda bagi kaptana different akoi viral videos in social media kam tina fui adagi akoi gi even the bullets natra akoi gi nongai maki bullet to the nattaba another weapon na season naraga ahoi mayam ma pan bagi sida tawdana still hospitalized tawdana protester mayam ma natra na ha mayam mo hospital la leiba koi dum theng nari ba ko aduna asai sida akoi na yam maru oi rei ba se akoi gi kari hetare asai gi masana mama ma pada hang ba se sida mapaduna natraga mamaduna lawhattana sahihattana masadugi phongdokningi baning mapamba se phongdokpa ngamhandraba adwai dudane ba koina family da juma kal khara leiri democratic type of family dictator type of family adagi restaurant type of family gai leiri ba ko ada dictator type of family se adwai da lai se runga saigi du su sidane ba koina india si okay from democracy to autocracy natraga dictatorship ki mai wonna mada akoi je sum changil lakpagi akoi gi mami ama koi sum uba phangai je kamai phangai no haibanda
the nature of the government government tawraiba nature ko mana magi praja jing jida kamaina yengi gi ase ko sigi laiba laiba kama phai natraga phatti ase pravin ko it will be decided madu on nabagine magi akogi nungsiba on naba kulaiji leite dana natra ngasai akogi kari temperature on nabadi akoi lei dana leiri bako adu ngasai laibak amase si afaba country amara natraga democracy governance amara natraga laibak tu no democracy satpo laibak oirgasu laibak se fajana akogi good democratic system amada laibak si satli brai base it will be shown by the nature of the government how he treats the citizens magi laibak tu gi praja se leiri bo lenga tu na kamaina treat to birigi se adugi matungina laibak tu gi afaba se lep kanne adu ngasai gi aduna ni Nepal da nithau palingai da nithau Birendra gi Gainendra gi natra tangkakta si 2006 ta akoi Nepal's movement for democracy pulap sathagraga 2008 ta Nepal ziki monarchy dudagi democracy satpa akoi gi leba ama sagat kri ni dana akoi gi jisu sapmana he sai sida adugumba iho mayam ma tholuk tringai se si ngasai Nepal gi ningthau panba sasan jo koina patte si Myanmar gi military gi we have seen hill theater natra yamna akogi sasandu afaba sasanne na lowdeba kari lowdrino because haiba lengak singduna magi praja singdu karamba muongda akogi treat to birigi ase masi gi magi value du magi treat to bugi muong se olakpa matamda aduda neba koinu decide to ro doise ata India so ziki kogi lengakse sigi government sina magi praja ji kama treat to birigi se sida koi leiriba lengak tu natraga political party du lenga iba party du phai natraga phatti haibagi warep lawrakadoise swaisida laktoine ba ana masi akoi yam phasana akoi yengba ma gaksangi haita Kayong government na faraga di amuksu mi ma'am ni mo yima thakta protest over na trana complaint over kasi thoi lo ko law ya dar ado kayong mo complaint la ko matam na mo ya kana ko Manipur ti da rally em sat matam na government security reason lai bagi government office mo mang chat pa roi assembly mana to chat pa roi chief minister si chat pa roi sita la ga di noi na kayong ba akai tu em to ga di sola kani security reason ni sia de have na chingwa excuse me am pira kana ko ni protest over te hande wang te hande ari every time wang including dismissed like to ari potul wang laga suda tar ru ta ga ni madu gi belu zum lai ru du ne adu tarak drakan ne nga sai jantar mantar man protest or ma pana thologri lo amai to mi am gi voice to hojina Manipur to jina voice to ta buk ta ring ne machin men chan problem su yaudi ari complaint to kono problem lai te haina dum lai yu noina mo kon to la ga di problem lai ba man gi ni and problem do kupsan me mo ngom da sathabagi pattern ju koin uri ba ado nga sai hari ba protest side am lai ba jina la ka da benefit chai wakal da di asa gi media me am sing sai tar me content creator or any person am make na from the video om thagala kum tam da city protest ki video ni ne recognize of ne ma location du matung ina adi media person am na ju hekla kum tam da city protest am ta hore ha ba je ma pham du di paw lu kum tam easy lo access oi du ne easily access of information je mi me am public distribute to nga me al mi me am ni khangan ma ju thu be lak to ne aduna khoina sida lambi de chaliba de dhana phami me am ni na hani point je just koi pendre koi nuai tre ha ko to khangan ma jine adu high protest side to ma lai ta ri khangan ma je just few minutes ki mang da information ko ni mo se all over Manipur da san thok ngamok pa yi pot easy we bese panel la ka do bani na si po si kana ni na khalle government na ju si po si kitang miyeng sang kanda sumo poram lai ta da ma ju pan bi kam sina government website ju kam kana ba la ka da ya poram lai ado sigi limit determination ka am protest or de koi sim pa dai thol ka no ka na ha be di praja na pn da gi sang hela ka ne decide tor ka da ni na du ne akoina no se ngasai gi huji akoi gi CJP gi su tor kri se protest khuding maksi da na
there will be an ultimatum. Magi last sidaina sibaw within these days duration ama ultimatum ama na loi lay ne. Ultimatum dugi beyond la kanda neba the ways of the protest here it may be changed. Dana pamumba dagi relay hunger strike. Waribu. Natra si shono mongchuk natra si handak chathagri bu CJP gi sida ma lae laaga numit kharani yorome badagi then hunger strike ki protest la khri ne hunger strike talk sila not only him satra kharasu ko magi student organization kharagi maming leiba secretary president secretary kari moi mari manga nupi masa nupa masa punna saruk yaminare adai tongan ba different actors natra south ki fawa natra celebrity film actor Prakash Raj natra masama adagi Savana Azmi natra different leaders of the political parties mayam laga nasai support pira base sigi mayam si tongna still deaf ear pangshin naraga usin nadana sum lera kan sidana nasai mana curtail tawruga thammiba jaga to Shibao ki jaga si dagi noi hendo paya te na barricade mayam tawdana thammiba jaga si beyond laksi lakadoi se sida la kadoi ne adu ngasai before the ultimatum si mamang da democracy ki kwai phajaba khara leiba magi merit khara there is always a room to say yes negotiation so lai to say sorry sorry se kaino se soigragadi langragadi ne ai soigre haiba ngambagi thongna ji ju leigedong ne ba adugi responsibility accountability je adu leader ai they are called leaders di sorry haidana soigrabadu sorry haidana aina tawrusu soigibadu soidana ai soidabani aina tawradi loire aina haigradi loire sida noi myam ingadabani chatgadabani na hairakpagi swai room sidane ba protest thole isi adu haiba ngambagi thongna se leader ai je aduni aina yamna phajaba former president APJ Kalam gi wari dane matam du da mana scientist oina ISRO si da la kan sita rocket se thagan sida ma scientist oina leibani aduga ISRO gi si head scientist se siamian director adu mai leidana moigi so adu mai tawdana ngasai director du so afawo director ni scientist ni gari maming do Dr. Homi Baba sira adu mai na ma subject to correction ko ada mana project si rocket si gi thagat ka do bodgi project si gi full responsibility je kalam na lowe mangot loi sinaraga tawwe bako when rocket si kapaga tawgan sida moina tawriba mission je yobungam dana fail loy gan sida uziki Bharat ki national media gi press ma ama uziki mapan sida ngaira leibako former president APJ Kalam gi magi makhada supervision makhada to work project ne mana thagat pane ba director du yaw bunate ba only madi just giving support to the APJ Kalam ne ada shoi badu gi interview ji to ganda ne uziki ISRO gi director se no in thora ga APJ sina site level le dana aduga this time we are very sorry our mission cannot be succeeded next time we will work hard we will do more gari tare thogdam ni hen loraga soidana ba koi honagane na du maina handaki de koi soigre sigi namukta Bharat ki miyam na ngapi gane na hairaga matam du da Kalam di ko mari thak ni eba maram di mana choibani na mangonda responsibility du mana to gudab natra press meet to conference to handana director du na oina to gi leader mo quality se when next mission da it was succeeded my paeva in that time
Uziki director do press conference to the yaw deba. He himself allows to conduct the press meet to FPJ Kalam doina. Succeeded Togan na Kaidova, Kalam doina, interview to Holleba. My Tirakan do the D. Leader do na. Mano in a press conference to Toraga, Nasai, Adugi, my theory do, Adugi room do, Mana, Bharati Miam, and Apion, Haijabangam give. And that is the, real leader I do not throw. Not throw. At Shoy Rugadi, Shoy Hayangamba, Shoyel Liba Midu. Even Dharmendra Pradhangi Magi resignation demand see Yodana. We are sorry to the future generations of Manipur. We have done a mistake. We have done a mistake to the experience of India all over the India guy and Hiraga. Adugi Wahi Karadu Pundu Amaduna. Abugi Lushin Naga Port Maya, Makadogi, Lushin Nagidiaba. Aduna, Nasai negotiation table line. Season Naraga democracy, what is Hanaga, the Wudaba Pose, see Bauba, Sinaga rooms, a quick Pangeva. On a Arweba Tankak, Nairaga lady Matik, Kadoni. As I protest the Kongjangdi, Hena, Yankalakanev. I know Kongjangdu, Aroiba Tanka to Yangshi Latrineda, now going how to control Shigi Kongjang Kamina, a koi Laxilo with the Gizimo, Udamne, Moi Koktam Lagreva, BJP, Moi Gusiki, Kenosida, City opposition party in Silaga, and the Gikenotoraga, Sigi Kamusing to Hologato Honmaniana, Adom Doina, Uruga Satlagadi. City Yarweva. City voice of the people ni na democracy the voice of the people is the voice of God never. Aduna. What is Shakti Lave City? Praza never. And Swajida ina Praza the turning on Lave. Gomen is not a problem. Laying action not a problem see. Pravin go. Yam Siena if we go deeply inside go. I'm the Manungi the Sangaga going to some Yangandane. Sure is there. Problems with this last 10 years, 15 years. We have the government of Congress. Nasra. Now 14 years we have the government of BJP. In the next another term, another party may form the government in India, in different states of the India Sida. Adubu Nasai government problem not TSD Kaino, Aina Hajarakadushe, Sidi continuation process never. Party Amalakaya, Amasakibaya, Amanong Shemakpaya. But the problem is Praza Akui never, democracy, the problems Miam never, Karina Miam say we are yes, government is not problem. Government will problems. Problems in Kanawami, Prozavia, Koji, Oiler Meba. Karamamatamda, democracy, that he mangagi manunda Amutang Akoina, Kogi Shagi, voting right exercise, Tobo say, the Womatamsida Koina Karamba, Mihuta, Canada, elections, Tadaragadi, as I Akoi share, Awonba, Manipurama. On Bharat Nama, Koji Lakpa, Namgatagi, Masi, Akoi Prazamiam, Akoi Mun, Kalagana, Akoi Muto, Kanmamag Sanga. See, we have, seen many political parties who can sense. Not true. See, Akoi party about the I Sagi party near Inasum Tagali Haigadra, or Amadami party, Yang be over when 2012 the party is Heme Hongan Bungam Draba Hiragati. That is, I say, not wrong. In Tamil Nadu, see, film star Vijay Telebatigi, Handak Manasi minister, where the Kiba Langakshigi Yang be over.
Hongan bang amaro guy do dine never and ever think. Prajamiyam ko koi sukan khanbi ga nova. It can be sense. So other the leader palingai matam. We have shown koi thabak na koi utkhra baneba. Now in the Punjab koi thabak na koi utli baneba. Sigi minna khongna lamba phangba uraba na khongna taraba koi practically ullaba sigumba parties in sigumba akogi leaders akogi politicians in je sineba koino hujik support to bu mathau tar isi auna ngasai hanagi system du gi manung du da sumna akogi leira ga adugi manung du da sum illaga sakhi bagi lakado ba akogi system do adu di akoi amuk hanna thagalaga langak si bu seman bagi mathau je akoi taraktra baneba. Let us change a new anubama koi yang seba. That is also proven. Proof to uruga lairaba. Proof lairaba mimang da uraba nakong taraba system the education system da infrastructure da si government school da handak Punjab si 27 lairam bane in the education sector da 27 rank lairam bane ba. Now si Niti Ayog na koi na hajin man nate. Niti Ayog ki reporter yang biyo ba mayam. Niti Ayog ki reporter Punjab si handaki last 3-4 months sida number 1 education state in India Punjab na koire inne ba. Government school dagi 800 above students handaki NEET examination je sidane government school dagi chhatra sanipan hianna Punjab dagi pass out to we. Si Delhi da koi ki sarkar lairingai da Honorable Arvind Kejriwal ki Chief Minister oiringai matam da di NEET da IIT da chhatra mayam ama koi pass to dana selection to gi dana India gi adagi mapan ya pa mafam da tam gi ba koi ure ba thengna re ba si swai ji da la ise rickshaw wala amagi mazadu su IS amagi masadu su doctor amagi masadu su sinmi amagi masadu su same batch same class amada punna government gi school no da phamin naraga leiring si tamak ka doi na ba government school na jo som da di ai chani da ina ai creation masator angang school dam private school da tamba gi mohta government school da admission phangna ba no nai government school da phangra gan da ne private school tamis college su ma ai coin tamai college government college na ta ne college bet tang bi ba ta ne adun Manipur di si scenario ya kan da gi tamon mama haram ba du continuation lak che government reform to Manipur necessary we have never main point now we habiram reformation to the kale logically in target Manipur who just government si me member next time the amount of character we are having logically having my personal attack to we were in it logically characters my kahan bagi can say late having room to late having adu akoin lambu ne ba hojik u ne ba live coming general election ji da hojik mamang report ka ma'am ni je amuko son report ka gi ne ma'am ka gi ne adu matan da koin u phangani jidi mi ma'am na koin law je koina koi justice phangalo mi ha pu thu adai adu to an si irang solution view gan ma'am hai ma'am ni sena ga de ta sen irang ni solution sung pham pam do mi jin masing ya ma yo do ne koi problem je adu da mon ga yo problem public ne je compulsory si proof se coming election gi result la matam so koina dum utto le rabane dum udro ne si pot adoi matang do problem ai ga rum tham je ge ko miyam gi si wakan ji thaduk piyo ba paisa lai ba mafam da miyam lai ning ye ba point je ko factor je paisa lai ba mafam da ne miyam lai ning ye ba paisa lai ge do ba mafam du ne ba nasai gi uziki phatra ju nasai gi laingak se government da paisa lai ba akoino government da paisa lai te ga sugan khan ba yab jan te government has money aduna bu apabu mi khallaga thagat khrigan du di magi infrastructure siamba education sector siamba health sector siamba ha mayam ma semak do ye paisa na natro aru paisa lai baduna ahong mo do porak pa se ngam me ba aru ahong ba porak pa ngam gada ba
미도 칸도리브 미세 고면 파이리브 미징지기 만학다 पैसा लईबा पैसा लईबो कोई करी कोई कोई थाकपदा कोई न कोई जाक थारदी nga mayam la कोई कोई न थुइदना अरु ngasai पैसा लईबो मफमदुदा संगगा कोई करी हाइतारे मीदो एमएलए ओइरगा लईरिबा अदगी मिनिस्टर ओइरा लईरिबा तौरिबा मयामसिगी मनाक्सिदना लोइना मियामजे पंगधर लई अदुगी पैसा दो another miyama sulai leitabo miyama khalakandana midugi manakta dum paisa do leine ba adu let us sense adu ne ba koina sense leiribo paisa do this is the money of the public ne hai ba miyangi paisa ne it is not the money of the MLA dugi paisa natte ba akoi gi paisa ne ba akoi gi paisa do adu in return tawraga miyam dugi damak amuk halla aga MLA ओरिबो मिशक्तुना मियाम दुगी दमक हेल्थ लैरिबो मसाम कोई इलेक्शन दा कोई खनबी रहिबो मियाम दुगी मसा मसुगी तुंगी पुंसीगी याइफनबगी दमकता एजुकेशन दा लैरिबो कोई खनबी रहिबो मीजिंग दुगी सथोक चसिंदा अकोगी नुंगा याइफबो मफम मम ओहनबगी दमकता इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रोडवेज एंड द ट्रांसपोर्ट ता सिदा कोइना इन रिटर्न दनेबा खल्लिबो मीजिंग जिना मियाम दुगी सेवाने न चोंथोरगा तौरकदोइसी अदुगी लैरिबो पैसा से मियाम अखोई खंगबियु अखोई न चेंजिन दना पैसा लैबो मफम द चेंजिन लिबो मीजिंग दो कनानो हाना ने यंगबियोबा मीदु सिंदोखरजो पैसा दुदी दुम लैनेबा बिकॉज इट इज द मनी ऑफ द पब्लिक नेबा अखोई की पैसा ने गवर्नमेंट की पैसा है अखोई की पैसा नहीं कराइदगी मागी दी खल्लब मीदुगी दी तोलो पीदना लुपा लाख अमगा लिसिंग यांका युमफु नत्रा मणिपुरी दी लाख अनि बु योरमनी तोलो लाख लाख अनि पीरगा एमएलए ओहेलिजो अखोगी मिहुत ओइबगी दमकता मागी तोलोप नेबा पीरिदु थबक चेन नबई तोलोप नेबा अदु थबक तु सियन बै महुता लाइब मयाम दोइना थिका तौ लैरेबा लाइब अखोगी पैसा मयाम दोइना मोइना चार लैरेबा अदु ओइतारगदी आइगी इसा इशुजिंगी मराइब लेपकदब एजुकेशन सेक्टर जो सीताबनी आइगी अनाबा म लयंगनब होनबदा हॉस्पिटलाइजेशन गी ngasi थेंग प्रॉब्लम अखोई थेंग ताबनी इसिंग घर चावबदा लो उदम अन होंगन इमेबा होंगन मंगम दुइसिदी होंगन गदव मीजे सिदी प्रजा दुनेबा अदुसु सही मंगा की मनुंग दा अमुक्तंग लाकपा सिगी अमुक्तंग लाकपसे मसे अखोइना फजना एक्सरसाइज तौरब मतम ददनेबा अदुगा कोई अमुक्का जोय हन हाइजगे डोंट थिंक अखोइ होंगबंग मोय गाय दुदिने never and ever think in our lives अखोइ पुंसी दने इसाजु होंगबंग मी नत्रो we can sense if you think you can sense and see खेरागी लेरि कम लित्रो मनुंग पाद्रजु मागी टाइटल दुदो बियम बियो बको अतुन खन्मु खल्लबा खन्बजे द मरु ओइरेसे with sincerity थमोइ सेंग मदुने अब मथौ तार इसी मियाम दगी ई चुपगा अदुगी ई दुना मसा हिंगनबगी लैब पोतो अदुगी मिसक्तु नतेबा खोइना पामिसी कैदौवैदमक अखोई लौसिंग उबीबा मयाम खंगबिरंगनी लौ कुमगांदा पात कुमगांदा अखोइदा मणिपुरीदा अखोइना हाई ककफई हाई तिनफा हाई इसादगी ई चुपीबा अदुगी ककफई कांग तिनफा दु तोखरो कांग दु बावदे कोई हटलेबा नत्रो ककफई दु हटनब पाक्सी यादे थुमगा थाददना तौसना हल्ली नत्रो आइखोइदगी इसादगी ई चुपीबा अदुगुम जीव जिंगदुदी कांग ओजनु तोंगकपग हल्ली नत्रा ककफई ओजनु तिनफा ओजनु पात कुमुरग कारक तौबदु थुम हैजिनदना कनागुम खरदी मधु हन्नबगी तोंगान तोंगान बो उपाय सिजिनदना सौनिंगदना आई सुकवाना पात कुमग पुगरी कुमग आइंगोंदगी ई चुपीने न साउरग लैबांग मनुंगजिदा खुनिंगजिना ग्रीग्री तखाइरग हत्नब होनैनेबा व्हाई नॉट हुजिकीजेदि अदुमाइना जो हत्तौ नते खंद्रग लोइरे इलेक्शन दु म्यूट ओइना मुगन थागत्र लोइरेबा अदुगी माइंडसेट तो मियाम दु लैबियोबा मोइ जो खोइगी ई दुनेबा चुपीसी नत्रो
ngasi akoina thengdriba awabasi adugi idu chupambaduna thengnaba natraba huji akoi si dependence sum tahallakadoi se brabya akoi se laira hala ineba mane laibak ama thugaiba natraga laibak tugi leiriba praja miyam thugaiba ise laibak tugi kari thugairaganda economy thugairaganda economy bu ek thugairaba laikha tahallaba lehandraba matamduddaneba akoigi kanagumba kharana pangthokena khalliba magi lalongje pangthokpada mai paktoise no kwai han bada mathau ta reisi gaino economy du lekhata han batu ne akoi ujik lekhata re gaino manipur gi economy lekhata re loire sikar karai dagi akoi suraga koina saja dori tauja dori subum leite nompham leite natra hojik tamon hojik hai wai de dang ta bada jodam lai bisna koi je koi punsi mi no koi kamai chau khat tu no khan nge ne ai chai su lai tamali ma lai hai na growth to na ma ta ne koi gi everything koi no basic level la yang pat tori ado hojik ti koi na ado gi growth to na wakhal da gi la ga na hojik na koi kamai survive to no ai gi post ne lai ado di mi khuri mok sina mang da sum khong tha tha chiba aina lepi mafam da ai nakan tu gadra na pakat lai ta di ai moi lamjen da kamai yaw koi survive manipur survive to no gi wakhal ga ta ne koi no ji ai haije ge provin ko marak thatche ge ba hojik kaithen da ko ayuk pung ani makhai ahum dagi ara ara pa mafam dagi lakpiriba ima sing ipa sing marup mapang isilinau sing ngasi adom adom na tumbam sabam khangdana pochai mayam do pukhalaga yolaga asaga madubu yonana bu hotnariba ko marup mapang akogi ima iben dukan phambiriba kaidoriba tobiriba mayam sing gi ai yamna kanu oiba ang ai thamjage fadigom khara yolasu rigi item khara dukan du da yolasu nong anba nongalam dai dagi ahing nong yai ba phamma ngasi akoi no honari se kana gi no ba for whom aigi tungi mirol amamam oiraga lehogadoriba manipur sigi tungi mirol amamam oiraga lehorido ima ima sing marup sing ipa sing isa sing dugi damakta natraba adugumba isa sing dugi damakta ima ipa sing duna sukwana hotnaba ngamaga moibu mi oina baina khanba ngamaga kaidobagi damak moigi maraiba pu lepakkadoriba misak sing do akoina ngasi khanba matamda pangdari ji karigino sini yam phajo apam akoina ngasi kaidobagi damak ahing nungthin numidang tumba chaba khangdana isagi damak isugi damak aina senbiriba hannaman singna isa sing isu sing dugi tungi maraiba lepakkadaba adugumba mihut sing do khanba matamdadi kaidobagi akoi pangthabiri no pangthabira no ba akoi pangtharagumsi hotnabiriba humang mamando phangnanabagi isa sing do hotnabagi mahaido phangnanabagi damak akoi afaba lenga ama sagatnabagi damak afaba mihut akoi khanjeba dependent paisada akoi depend to rugumje ngasi bawa ima sing ipa sing isa sing akoina hingaiba sibu MLA dudagi mantri dudagi niraga salaga akoi nungtigi niruraga ai ngasi numidangi saradagi damakta akoi talu braba akoi thoglaga kaithenda lambida sorokta pot khara yolonaba karigumba khara suhounaba dukan phamounaba isa singi taunaba hotnaraga leiriba akoisina sarkar gi thabak tawraga leiriba paisa pairiba jodi pravin lakai amada sidi group mioi khara gi waneba most of the common people they belongs to the akogi lowest class tagi neba voter masing jo kanana khwayami adugumba lairaba middle class ki society da leiriba kanglup akoi lower class da leiriba miyam gi kanglup sidagi khwaidagi voter masing ju yam gane ba adugi laikai da uji khud theo ba si nu ba ji crorepati ni natraga kaino ne sidi yum tare nipan gi wane ba moiduna nate ba vote hadar ka do sidi adu matang la kan ne point yam phaja ma ta koi ge vote khom je MLA mantri kan ko mana tabida vote khom je lekai am gi pulap ha ta koi lekai da sen ka pai be pisa puthu pusin tong na ba jing de ge
mana hai gari lore to mari ri pesa po na to mari mon thada wona hare ai to mugi mi du thada de smana ai ngonda ai mathang pesa hang bula pira roi hai bi concept ma mayam chat leba bo thada ina ma chep thara yeng oi sin ai na ni je ai de atai thoi do ko yam ka ai na hai draga su to mna chep thara yeng oi mongni pesa pu bu dum pu mana hai do adun hoi hoi hai taw nang bo thada ram dai de kon science to di hingat la lo ji ke tane na hai je ning yam phaja ba menu gana go makara di huji ki do problem sai lo ngai le raktre lakai du ki machine dong du di mai mla du ko loina ne ba mana kendri mi hutu ka som da lo uri ba mi du di sidai paisa do pujil ni mangon da ki ari nga sai mangon da ki paisa puru ro mina puru ri ba mi du na chaw du na chaw bi du na ntra ga kana no thambok thamba du na hai ba du ma il ne ba maram di ai awa ba matam da mana mateng pang bi gi ni na ari mla du na ju adu maina paisa puthok na ba mi ga se 공공도고 그노도 뭐지 탐다고 나티 탐미네 디펜덴 오헨바 마나트르가디 사이지게노 도봉가 모이세 마나트르가디 하이버도 칼리버 디펜덴 오헨리버기 마인셋 아마 사글라 탐미세 시 아고이 꺾투어가네 디펜덴 쇼이 오이로이다바 마나트르가디 하이버 포세 시 쇼레이 레헬로이다바네 포석 아마 미색 아마 고이 칼로봄 좀메 Uji sakar ji yang une sakar ji uji BJP ki sakar hybrid ne si Modi ki sakar former chief minister lai ngi jo Bireng ki sakar uji jo Khemchan ki sakar natro uji si former si congress ki lai ngi da ibu bi ki sakar congress ki sakar BJP ki sakar aina satre ba personalize oina tawra ine ba Modi ki web kai jindana web la idi tsunami ni natro nane shugumba web to live poto di naturally disaster thon mangamba shugumba saura web mayam sineba somda ngai adu gakta da personified tora aga ngai miyam gi mindset kokse jida kari operation sindur toru loiro tora aga somda Air Force ki pilot na jet fighter pilot na ga sherpa uniform du toraga nakanda moina upa helmet ga du ko laga Modi put yankai umpu wang bo poster ga lambi de thekalai si yeng je India ki politics ki system je sum yeng je ba sanari ba ke no mayam se ana hojik makha tarak patana khoi gi amna laibak thi ba अखोगी तांकक अमनी मणिपुर इमान ngasi mamitagi mapi kangdana sahi ahum phawba ko milu pirang sindharaga masibu taithokna baina masa kaya na jo hotna bani adobu अखोगी maraksida punbagi pangan shakti du punsin basing ngamda basina ngasi imagi milu pirang si kangbangam dana dum lairi ko simag akoi amna thamoi shokpa laibak thibani adu amna Sigi laibak thiba sigi kanbang ngamdri je si kamaina ngamandri noija si akhoi manipur gi leiriba ireibaksa ko koi khuding maksina amtang kupna khandaminaraga karigino ngasi akhoina imaji gi milugi pirang si ko hogiba me gi tang ahum ko khara hena sindhaba pirang haitare ko mamang da ko koi lisang sina dum tawraga lakpani protest mayam si adubu handaki me gi tang ahum 2023 dagi hogi baji koi adugi mati koi kari haitare nungai taba yamna sigi marak sida tamthi ba mihat kaya koi uba phangre hojik phau masa phangdaba natra mayam ama ima sing ipa sing dugi milu gi pirang kangdana hojik sodum leiri auna leiri ba ima gi koigi kari haitare kangbangam draba sigi milugi pirangse hojik leiri ba koisina taitho audraba hum lisang sinane imagi milugi pirangse sintharaga lei ne aduna puthagi ni aduna sigi pirangse akoi matang saringai matam saringai si taitho audraba adu etardi imagi pirang kangbangam hogolakadoriba tungi nahajingi punsigi maikai akoi lepa ngamoi aduna akoi masi lemin hunaba imagi pirang te tho hongno nabagi dam apun bagi thodang je punna yamin naraga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯁꯤꯑꯒꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯥꯛꯀꯕꯁꯥ ꯏꯁꯨꯅꯁꯨꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡꯁꯨ ꯀꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯩꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯍꯧꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯠꯊꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯕꯤꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ 이반이지 좀더 좀 쩌터링이다. 블루프린트 이기세. 봐. 이나이나다 야로이다. 이거 시다 사가디 파이기바 야이 모이기 빅싯 바랏 2000 그야노 40 अदु अदा गायना मोगी सागतलिबा मंगलान जिंगजी को सुम चथगी बदि याय अदुगी मंगलान मयाम दुगी सागत लंगना बु होना बदनेबा हुजे मोदीस मिशन नाइना आइना अम थोले इसे मागी तोंगानबा मिशन को मोदीस मिशन हाइसे सी धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन तोगिबा सीजेपी की इहो अदु अदा सी साजे सी मंगोंदा हुजे मोइ चंगद्रीबा याम पिक पोने सीदी इट इज नथिंग अदुना लाकदोरिबो सागलकदोरिबो पोसे अखोइना जी एनालाइसिस मयामनासु सी कुमना नैनबा अमसु संगी सिदी को विजन नि अखोइगी फ्यूचर नि हाइतारे अदुना आइना वइना सुमना नैनजबदा आइना उजबदा दी हौजिकसी 240 ओइरमगनी हाना कोइगी बीजेपी ना लोकसभा दा कारक पसे को after that NDA alliance 290 ga 23 swai the laibani haujiksi 316 neba absolute majority pai gre haujiksi ko and then constitution je bharat ki lairiba constitution je gi hoi gi semdora ka do bose sigi si kamaina semdok ba yai haiba matam da hoi third natra si 360 yoganda semak ka doineba now Hujik 340 gi mayada andaki trinamul gi kari gi mayam ji tawragane lakhi ganda di hujik 316 20 swai si laireba ono lemhori se 40 muk dang ngai sil ya na koi na yam sigi pose koi yam line lowe ya roeba ko hujik magi vision hujik magi aim se only that a number neba democracy the number is yam rueba number yam phangwaduna majority neba number yam phangwaduna ka doini number yam phanguduna ka doineba nadra masing yam baduna kare masing yam baduna kare democracy the to do je lose and win neba adu sigi lose and win gi maraksida amuk la ise kai no matam da hujiki se future perspective sigi si 1950 wrongani akoigi 26 January our Indian Constitution came into force ko satna bahura krisi natra 26 January 19 so that we every year we celebrate Republic Day aduni natro aduna ngasai Constitution sigi BR Ambedkar and the Constituent Assembly duna 290 members ni Constituent Assembly si drafting tawruga lakhiba khotkiba mayam sigi pulup tharakan jida ar sigi matamdugi ningtamba laibak amasi oiraknaba hotnabada matamdugi Indian freedom struggle ko mayam sina laurakhiba different sections of the society now sigi 360 je yograba aduitardi adugi logiba India gi sagalamiba Bhagat Singh Chandrasekhar Azad ha adagi si Jawaharlal Nehru adagi father of the nation Mahatma Gandhi Dr. B.R. Ambedkar natra Sardar Patel sigi mayam sina shamgalamiba Bharat sigi
ko sathiba anova Bharat amma koi sigi 360 number je yograba we can akoi kari haitare min mang da ubudo ko shoidana ubane mathang on thokani aduna sigi constitution je shamongna bo honna ba ji june ba hojik leiriba akoi gi laingak sigi maru oiba magi ultimate goals anasi Modi's mission nai ji an moigi blueprint ne ba si auna ngasai yengo sigi tangkak sida akoi BJP sina sum lairam bazidana akoi sum yeng se ba moi si moina tawriba thabak mayam si mai fu adun bina sing dam ta legi despoti ko ji sing da ko sanna aina ko am songna repeat adu dagi ho tibugi moida lowe da gi lei ana mamang an akoi gi women's reservation bill akoi house ta lobungam hidre education da su jiki dharmendra pradhan leiring da Bharat ki 2025 akoi education bill gi gaino ama amu putho amani NEP du nataba ko sigi gaino ji jo mu pasi to bungam na gi de talaksi da mu sigi cockroach na party na mu natra ngabaraगनी but miyam gi hojina jenji gi nahajing gi hojini hemal laktana hujiom koi dogra pradhan do mu resignation dogra natra adanga sai moida goigi kari haini aina tauge khallaga leramba mayam amasum maiti rakpagi ko goina pangthuke khalamba mayam amasum tung halaga salak pasigi mathamu hida pubungam da chaina chaitheng mayam am leiri neba anu sigi revenge ha ki lorki neba lorko do ikaram motamda when lok sabha da zaki 360 je sigi 2/3 Suraga constitution je amend to ba yabagi MP je sugalla ba then hangat even bill kuri mone moi pastor ade even parliament hanai constitution ni rules and norms ma'am ni loi change ko doini constitution ano bom ir ka doini do tiai saruk ahum thobugi ani ri semdok rak ka doine ba masi gi semdok na bugi number si ne ba pi aduna maram oirga moina target si karai da towi haiba matam da asagi state singi lairiba lingamba party singje sigi party singje by who or crook mighty halaga moigi party do thugairaga BJP gi langa pairaga hanagi lerami ba MP mayam singdu moigi da tohonba aranga sai aina ahubu da thamgi bedu adu marse amom moina tawbi du nataba taret tawre kundra asragi Shiva Sena party the Rajya Sabha gi natra resi Trinamool Congress West Bengal gi sumaina sum miyeng se election ka gi draba state sing gi leiriba kaino sing sida ko party sing da sum lokhullaga adu dagi MP mayam de sing pu bu gi ponam kanna sathara e ba and then huji another law 30 days Karingumba case on the Sienaradi, Chief Minister was Prime Minister was any minister, Natra, Masana, from the Tatoka the Bani, Chizu, Akogi, Chief Minister Arvind Kejriwal, Fazil Luraga, inside the jail, the Gima from the Tatoka, the Chief Minister, when a later function told relay within Inna, and the Gisi Kari Jarkhangi Shibu Soran, Natra, Fazin Yurga, Sigi Ekegi, Akogi convener Zigi Tankaxi the Gineva, Mojo no ba ek law the king as I mamma, Kojo system no Hongan no Honarapa system Hongan Madana Amna
keno tawrise pramin atai nate moina sirage mangagen sauri je atai nate ba afa thabak tawji de sauri je kai no ai kan da ne ngai moina phattaba thabak tu tawganda leiramba moigi subida do phangamba khudong jaba mayam do loi mang doi ne ba adugi subida mayam do loi mangadi natra phangamba mayam muji leiramiba mayam do loina mangadi MLA oibosi dagi na pangba subida kari leirige mai ising layengba flight kogi domestic chatpa international chatpa kayarang no free oiriba gari gi thau ha chabagi thakbagi layeng akta si akoina natra prajana natra bo heli myam si adugi subida tu da piantho oba leba gi thabak to mana tawjari bo thabak tu gi tolop tu ma cha jo ba local area development hoji crore ani oirong ani natra chahi manga da kya no natro crore tara natro the crore tara do yentho oba kendra do tha do oba shemo ba micro tra thada ju government europe live policy program europe work fully to mani implement to piu sida thabuk suningai thabuk suba ngamoi ke ngamoi de ka tane are thabuk map lai ne ba adu fund allocation to ba kai de gi fund lok thok ka ge kari policy sema ga na yi mafam jida budget kai than ba yani ha bi ge mentality dem te use to dramina special kai lo do no khang dam ni na afang bu khara de gi khokat pa khokat lai aduna akhoi de so al le yam na wari sana ga di loi nai bu na tre yam su kui sang e do roi bo nam tang ka india gi ni history da assembly phang ga no na assembly thong lon de jo manipur han bo dong ma sigum history je ta dri ado sigum ba masagi ma thok to do gi da mak ta nang na thok to assembly pham mo na bi gi da praja protest ro pa ba je lay ba scenario je kyam difficult oi re tang wala tang si ma tan gi tang hai bi ro sidi difficult natre akoi gi kaino ni lekha tarak pagi ne lekha tarak pa leba umagi lekha tarak pagi mami je sini akoi no sum pure is manipur je han bayam thoe imalai bakse akoi gi pitribida hai bayai Hitler na paling ai matam Hitler ki power la am dai sida ko German ki parliament je koina restek ko ni si mai zaki ba parliament mai dhagi ba koi gi ju manipur ju jun 19 da assembly mai zaki bani ko German gi mathang da manipur na ni ju koi tar hai tar fo ba hai gedra ko thi ba si ko adagi amu kai dore singarang na handa mu sigi uja koi mapan de khurum mini ko even akoi ji as a not as a part of the politics sigi manung du gi decision making gi process da isa ji saruk ya jadra ju ko sidi democracy gi laisang ne ba assembly se asigi mapan lala sat paje akoi wakhanda thamoi da go khurum mine ba sidagi ne ba laibak sigi ain semak ka doisi decision making body law making institution ne ba si asida tawgada ba posi magi schedule gi matung in normally laksa ba poni natra si akoi gi assembly gi mifam mai si sigi mifam jibaw ba pangthok pa ngamde pangtho su kari kawi video conference ga yaukhallak pi ko adagi sum ja ja se adun aina hai ri le sogi ko no akoi lebak si da sum u bo phangja ba se amarom da su masi lai bu phawani su lo ba yai punsi gi experience ni hai tare ko niom kanun se karai dei no tawning mong da dum chalai rak pa ya ba gi chatna bi am lai re se si ne ba koi na han punjil la ga thong do si laingak tu gi sasan pai ri ba mayam do na laibak tu gi constitution nu electra di laibak tu gi prajana karai da gi adu gi constitution do the yauriba law and x mayam do ilakadoi no ba natro
constitution do na bound to raga constitution do pairaga masida ai se lebak se ki ko aron manga pa adu aina tawdana wasak loriba member of the legislative assembly natraga member of parliament na lebak tu gi leiriba constitution na piriba ain du thugai rakta ragati lebak tu gi praja sing du di karamba constitution na bound to raga thamdoi no ba karamba law na bound to ro thamdoi no ba masa du ana law du illaga satpom jangi hai ba sin more than 50% of the MPs sigi lengak sida sati crime to criminals mayam ama big than yauri city swai sida adum loira abane ba sabka sarvana sai do masai ko akoina tawringa yaw akoina keno tawringa yaw aduga mi ataina amta tawbu yaro yabagi shasan jibu karamba shasan no ba sidi sabka vikas to sidi sabka sarvanas rom do ina lai hai ba ngasai chathara iba ngasai gi lenga shasan khutausi ona amna laibak thibani ko koi gi laibak amagi oina state amagi oina lairiba adugumba democracy gi mandir du da akoi gi nangna tawdaba na thawdu tawro law adu tawba ngamoidaba oiragadi assembly du leiribai kari mathau tarige haiba concept do oiram do malli ko aina sum khanjabada ngarang han koi ima mayam laktana maduda solonjin duna koi gi khara detain tawba khotpa afa apun gi I paw koi dum ujaba phangjagi ko sigi thaksi yorokpa aisibu sibu akoi ji manglom da sakhatliba leiba amani akoi haidoribra ham akoi kari haitare swai jidne ba koina akoi gi hujigi hingi ba akoi sigi toga ne pravin leiho gadori ba koi gi isa isu jing dugi khalak kan jidne ba koi phamung dir mon da kok ta ba dago pi hana tarak pana halaye ba tumbaji dane mong khangna baji dane milugi pirang no oina sindhara e ba adugi tang tu yong sum manung du kummu ga satlu gan aduna masi am laibak thibani aduna ngasai gi je si aina huji haijagi ba modis mission ko si monsun sigi session jida moigi target si aduni adu lairiba phibam si maktadi huji 360 yongna MP gi kakhalak pai basi huji makki jida dikhara wa gi do mali but the target is ko aduni aduga constitution amend tokpa delimitation and the census ko delimitation tokpa sitsi 800 da kainogi sang ni kakhalak doi si Hungary da 2010 da ko agoi gi si makki kaino se not only the Indiana first note this blueprint ko already applied in Hungary Hungary da ko hojiki Viktor Orban ko bune hojiki prime minister se my party si koina Fidesz party haibane ba si constitution ji shamdo edana constitution shamdo e hoji akoi adum urong ne ba akoi no ji pendri dana lawi dana Bharat ta ngasai akoi gi se democracy gi lairiba pillars natra legislative si thadu oga akoi executive and judiciary lairi ne ba and mari shu ne ga hairiba media ga se si executive su judiciary su odagi even sigi lairiba democratic institutions akoi gi independent institution oin laijari ba mayam se tamna sumna lenga loising jigi yathang ya da sum chalakpagi mami akoi sum urei se these are all the policy even the niyai palika uji Bharat ki miyam na pian raktri se launa rei se akoi bu asumba phangan gadaba akoi da justice pibi gadaba adugumba supreme court natraga kainona bawba sigumba koi independence of judiciary ga leji laktaba se ko court wayel sang da sigumba mayam ga le laktaba si Bharat ki miyam pumba na si pen raktri ba laung rei ba si CJP gi kari gi yau si da si ai gi gaki wan natana we have seen ure edana si ngasai gi institution mayam de tamna control to ri se si ngasai gi karamba si absolute majority ji phangaga moi gi makha si da leiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯍꯦꯄꯟ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯚꯤꯛꯇꯔ ꯑꯣꯔꯕꯥꯟꯒꯤꯁꯦ ꯐꯤꯗꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯒꯔꯤꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ 2010ꯗ ꯃꯥ ꯄꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯗꯅꯅꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯏꯅꯦ ꯃꯥꯅ matam supada lisang sina moigi party jina hungary je paira ga lainana ba ina constitution ji sema ine ba hujik toru kadoi jo adu ne ba bjp na one nation one election ga ina sagal lai ba delimitation toru kadori ba koigi one nation one religion adu ga ina to manglan mayam si toru kadoi se si only bjp ga tana nga sai bharat se sasan to bo yana bu gi mawong am da moi sigi process am da ne ba moi no ji khong thang gi lagna ba khon rai je adu hungary gi hujiki constitution semdo ga masing yamna phangdaba mi phawba moigi party du dei vote ka gi ba semai ba constitution khosem je adu moina sum pairakhi bane ba sarkar se paira asu ngasai kai do wi akoi gi 2012 10 natra 10 gi matung akoi gi 2000 akoi gi 14 18 gi election je moi de sai mari mari tawraga pangthoe ba ko sida moina dum paikhan akara amne sarkar se thang 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 na ngasai absolute majority ji phang phang ga adu ngasai kamai tawrki haiba matam da akoi gi keno da sum paisilak pase sidagi amuk 12 april 100 April 2026 se sida moina semamba constitution duna maram oiraga amuk atopa political party amana ko ngasai akoi gi lakadoi se tisja party se ngasai duna fis des ne bako tisja party se gi Peter Magyar hairi se sina amuk anobo lenga ama moina semamba constitution dugi makhada mu pairakhi my point is constitution semdoe haijaraga lisang sina matam chupada moina lenga pairaga leigadra haibasidi it depends on the mandate of the people adu ne ba miyam se democracy ji da miyam ji da gi henna sakti leibasi leite ba aduna ne ngasai let us not koi miyam ko koi gari haini sumna koi gi lusil laga anda koi gi sumna tangak keno toro gan sida miyam dai keno oina haijabagi wafam din nachade ko miyam na hena khangbirabani miyam gi voice ajidi ngasai joina haijagi juni sidi is the voice of god ni ana ishwar na hairapga sapmana ba miyam muk sakti leiba democracy ji da leite ba aduna miyam akoina akoi gi voting right se exercise to wum matam da akoi aigi isagi damak khallaga aigi leibaki damak khallaga tungi mirol gi damak satra naharol singi damak nupi angang singi damak leiriba praja miyam singi damak khallaga koi amuktang ko afaba mihut punna khanminna ji haibo wafam ji sini aina thamjaningi bas hoi da ma se yo ni am su sangre mo ko na ta sabam dong pamina je wari ji sari de so loiba nai ro tamo ge mathang matam sang manu mi tu hek sang manu mi tu ram ngak pamina na tau